Assalamu alaikum, hurmatlı bizden Mustafa YouTube kanalımızın katılışları. Bugün 14 oktyabr Özgöndün Борбордук мал базарын сіздерге тартып көргөзүп беребиz. Biz базарга келгенде эле ушундай келе талпа башталды. Ортого акча сайылганбы, баклашка коюлганбы, кыскасы мондай администрация майда таштардан төктүрүп коюптур эле базарды. Аттар чаңытып уже башталып атат. Бүгүн сіздерге жылкылардын бааларын чекеден тартып билип беребиз. Азыр бул көрүнүштү көрүп туралы. Кайсы күчтүү балбан же болбосо жакшы эңилген адам баклашкадагы акчаны утуп кеткен көрүп турабыз азыр. Аттарды ушул жерде сыноо башталып атат. Андыктан достор, биздин канал менен чогуу болуп, базардагы аттардын бааларын билиңиздер. Кече Өзгөндөгү чоң улакты көрдүңүздөр. Ошо чоң улакта келе келген аттар бүгүн дагы чыкса керек. Бул базарга азыр ошолорду тартып дагы көргөзөбүз. Кече дагы базарга көптөгөн адамдар ат алабыз деп өз немеге улакка ат алабыз деп келишкен. Ошо дагы азыр тартабыз. Мынакей бүгүнкү базарда жакшы аттар көп түшүптүр. Сынуу аттар бар экен. Азыр бааларын чекеден сурайбыз. Şu жаңасы да ат экен. Эч нерсе көрө элекпейт. Басы 120 миң сом. Кечирсе тондор 200 миң сом деп атып тур, ушул атты жаңасы экен. Эч нерсе көрө элекпейт. Бирок сыны бар экен. Мына ушул көк ат жаңасы экен. Улакка чабылып элек дейт. 100 миң сом кеми бар экен. Улакка бир да коюлу эле экен. Достор, азыр номерин алып берейин. Ушул эси жаш бала экен. Үкам, номериңди айтып койсуңбу? Сен? Таң барбы? Номер билбейсиңби? 0777 менен 989, а? Мынакей, ушул жаңасы үйрөтүп алам дегендерге. Мынакта та бир жаңжал болуп кетти. Мынакей достор, бул жерде ат талашып кетиптир. Азыркы тополоңдо. Бирөөсү багалган атты, бирөөсү келип калды деп угуп калдым, бирок точно так маалыматты азыр сурап билип берем. Эмне болгон? Мына Уй базарга чейин өтүп кетишти тополоң. Sen bana sen kalsak dedin. Ben buna dedim. Bizim gel dedin değil mi? Altı benim buraya kadar dedim. Bilet sahip ol. Aydarlarsın abi. Мынакей достор, базар экен да, базар. Базарда ушундай пикир келишпестиктер сөзсүз түрдө болуп турат. Бул жерде угушум боюнча так маалымат. 100 миңге баалап коюп, бирок оюндан чыгыр экен эле. Анан нар жактан келип 110 миң сом берип коюптур. Ошого ичине уруш талаш чыгып кетиптир.
Бирок дагы эле күтүлөк бул жакта урушуп атышат азыр дагы. Мына ушулар 75 миң сомго сатылып алыныптыр. Мына узун боюну 6 асайда алат экен, баасы 200 миң сомдон атат экен. Улагы, гарантия, үйүрү баардыгы бар дейт. Өзүң минип көрүп, сына дейт. Мына тугандар ушул аттын соодасы кызып жүрүшүп атат. Ээси кичине калды деп атат экен. Азыр баасы канча кичине калды экен сурайбыз, канча берип атат экен. Мынакей 76 миң сомго соода болуп, бирок толук бүтө элек экен. Атын гарантия берип атпайбы? Жо 76 миң сомго сатылып уже акчасын алып атат достор. Мынакей тугандар. 2 асы экен. Бул аттын жашы 76 миң сомго сатылып атат. Мына жерде Жашында деле. Жанактар акчап ташыган жоксуң ба? мына кунанды дагы тартып көргөзүп коелу. Бул дагы бүгүнкү базардагы сындуу кунандардын бириси экен. Жерде кашка. Баасын 150 миң сомдон атат экен. Жүзгө да болбойт дейби? Ушул менин жанымда сөзүп турган жигит 90 миң сом бериптир бул кунанга. Азыр бул кунандын ээсин мен номерин алып берейин. Эгерде сизге жаккан болсо чаласыңар. Жүзгө дагы бербейм деп атыптыр. Азыр соода бүткөндөн кийин эгерде сатылбай кала турган болсо мен номерин алып берейин. Бүгүнкү базардагы эң бир чоң атты да көргөзүп коеюн. Мынакей уз атасынан узун кеткен жашы 3 асыйдагы бул аттын баасы 300 миң сом деп айтылыптыр. Буну багууга киргизип, эгерде жакшы семиртип койсо аттын аты болуп чыккыдай ат экен. Чоң, бийик. Азыр улагы барбы же үйүрү барбы? Сурап көрөлү. Мынакей сурап улакка чабылып атыр бул ат. Бутунда кичине иши бар экен. Канча тота сатты? Жанагы кунандын номериңизди берип коюң. 73 milyon. 0773 менен 56 56 30 30 bir bastırmış bir yaka. Жаңа кунанды тартып туруп көргөзүп коеюн. Номерин алып бердим. Ошол боюнча чалсаңыздар болот достор. 90 миң сомго бербей атат азыр. İşi var mı? Жашы кандай жашы? Экасы. İşi бар экен бул аттын. Жашы экасы экен. İşi бар дейт. 55 миң сом
Чакан аттар сурагандар үчүн аттардын жоргосу барбы жокпу? Жорго дагы ба? Жорго дагы ат экен. 55 000 сом дейт. Мына жашы боюнча бышты экен бул ат. Мына сары ат. Баасы келсек, баасы 80 000 сом дейт. Бышты болса улака чабыл эле экен бул. Мынакей достор, тердеп турган аттын баасын сурап коелу, канча болот экен. Атты канча болот экен? 120. Жашы кандай? 5 жаш. Эмне тердеп кетти? Эмне аргим аргилерим. Мынакей 120 000 сом экен, жашы 5 жаш. Улагы барбы жокпу? Бар, Аяқтың аты әке? Ақжарды қой, номеріңізді айтып қойсыз ба? Яшыме 5 Номерін беруден баштапты, бірақ улағы бар екен. Мына кинода одай көк ат екен. Сыны дағы бар екен, сұлулығы дағы жақшы. Қазір ұшыл аттың. Басың қанша да отасыңар? 120. Жашы қандай? Улағы бару жоқ қой? Бары? Аяқтың аты? Жаллау аттың қайыры? Барпыдан ба? Номерің беріп қойсын ба? Номерің? Номер Берілбей ба? Мына кері сұр номеріні беруден баштатты бұл. Жігіт дағы 120 000 сом екен. Барпының аты. Барпыдан да өзі жақшы аттар шығады. Соғыштар қой. Бұл жақтан мына кәлі болып отады. Мына тор аттың басында сұрап қойып. Атты қанша да отасыз? Сіздік емес, қанша да отат кен? 70. Жашы қандай екен? 3 асы екен, Мына бұл 3 асы аттың бағасы 70 000 сом екен. Айтты, ұқтыңыздар. Иші бар, улағыча? Иші ғана бар екен, улағы. Ат қанша ат? Сатылбай, бұл есімес екен. Көп жақшы ат екен. аттара сал, қолқалы қағынсаңызды болды. Жашы қандай? Жаш жаңасы. Өзі 6 дейін. Мынакей 100 000 сом екен. Жаңасы. Иші гарант екен. Улағы белгісіз. Тұрайыз, базара қара, сата өреді. Жаңасы, таза жаңасы. Аттарды аралаштырып, ешектерден тартып қойын. Бағалар 8 000 болтат екен, 12 000 болтат екен ешектер. 5 000 деген бар екен. Өте көп ешек түшіп тұр бүгінгі базарға. Мына қашқа көзі шекер ат екен, басы 130 000 сом дейді. Кеше улаққа чауып, улақта жақшы ойын көргізді деп, бұл айтып отады ақсақал. Жашы қанша жашы? Екасы бар? Бұл жақта дағы тополон.
Kapaydan da şu kişiler. Hayırda durasın? Мына қашқаның ар жағында тұрған тағы бір қашқа. Бұл дағы 150 мың сом екен, жаңасы. Жылқының қайсы жағындасың? Жылқы жақ. Siz kaçan gele zaten 11'de dediniz ha ona olası gerekenler. Мына ушул ат алынып тұр. 140 мың сомға алынып тұр. Мынаге 4 асы екен, 140 емес, 150 мың сомға алынып тұр достар. Ушул мына кетіп жатқан атты 150 мың сомға алып тұр. Олағына гарантия дейді. Бұл толып тұрған жерде қашқа бұл атты 80 мың алып тұр, жаңасы екен. Бұл жақта бір аттың содасы жаңа қызып атады. Ошол соданы көрелі. Мына ушу 2 асыят екен. 120 мың сомда болады. Қасын алдырып тұр ғой, Айы. Санын алдырып. Санын. 120 мың 2 асыят. Жаңағы сода болған аты шулат екен, 88 мың сомға сатылып тұр. Мына қара аттындағы басын берсела биліп қойылы. Мынаге басы 80 мың сом екен. Жашы болса жаңа асы. Мына сіздер көріп тұрған ат Жодар Полбандан ат екен. Жаңа асыдағы ат 120 мың сомда батып тұр. Ушул менен турган жигит алсам бый деп ойлонуп турат азыр. Болбандын аты дагы болбан болуш керек өзү негизи. Тике жакшат экен. Экасы го? Аманеке жашы экасы дагы бул аттын баасы. Каяктын аты? Каракулжа. 70 мың сом кеми бар дейт. Altmış 70 мың сом болот аткен. Altmış 70 мың сом ошолар сатылды достор. Tam başında kuvasa deydi. Şulat 70 мың сом екен, жашы екасы екен. Көлліктің аты дейді. Мына ат 200 мың сом екен, жашы жаңасы. О, жашы қанша бұл? Бұл болса да бүгін жалаң әлі жаңасы шыққан ұқсайды. Böyle жаңасы да отшақ. Аттың пұлы қанша екен?
90 yaşı qanday? Yaşı. Bıştı o. Bıştı ekan 90 ming so'm deydi. Şu çaydak mengen 66 ming so'm alındı. Ушул көк атты улактын аты дейт. Курчат деп айтачат. 100 миң сом кеми бар, 80 миңге тегерегинде бүтөт деп атат. Мына тоор атты дагы сурап койгул, канча деп атат. Канча деп атасың атты? 100 миң. Жашы кандай? Мынакей 100 миң сом экен, жашы 2 асы. Beri kara. Vallahi ben bir kilo çıktı. Vallahi ben bir kilo çıktı bu. Ayıktı vallahi. Ben varım geç ya. Ara muramine sürer. Nina, bundan atımdan. Nina, sen kuy. Orada biz sen kuy. Biz de koşa kuyuyuz mu? Yeter aşk gelsin. Rahatsın mı? Turup topla. Turup 5 som koştururken 1000 som koştur satıp gitme. Orada. Yelik söyle. Rahatsın mı? 58 ming so'm beradi deyishadi. Ya 10 ming yugani qaysi? Nimat, meni qarab to'xtabdi. Nimat, meni qarab. O'z o'yda bo'lsa to'xta. Nimat, meni qarab. 12 ming yurunda. O'lmasa ne qilasың? Ya uğrab ket. Rahatsınmı? Ha. Yetmiş o aldım. Çoban mesela yem gibi. Bu ne dediler? Bu ne? Yaramıyor. O adam Yenge sana yapacak. 58 lira 60 verse saat ver 10 bin bir yapacak. Otayım ödemek yapıp kadar saat. Kaç ki olmasa. Ya bazar götürsün zaten Nimat. 60 lira. Vereyim bana. Para kazançım. Hey bırakçı hazır. Sana salasa salvaganda bular. Elkeyi satat bol. Rasın ona 5 som elay. Ya 5 som sayıkat elkeyi tuy. Rasın mı? Şey akademi aytып Hey bizde de satavız bunun da oşa pulga alganlar. Yok mu? Hey qanday qilma? Sizge. Arkadaşlar mulat abi. Türkçe nama tıkırda fayda kılmaysan deydiler bir kere. Rasım razım etsin. Ya Joriyem Yağ söyleyin, benim yağ söyleyin. Ben caman silo Yağ otam. söyleyin. Ben caman silo otam. Yağ söyleyin. 58 bin 5 som caman silo otam. Kilolesin. Program ben koştum dedim. Razı ol. Benim canım hiç kalacak taptaza. Taza var. Ya yaman pişir kesmez Ya ondan fayda 59 ming so'mga chiqdi. Rasım biraz ver. Verek. Bin top rasım ver. Yelik to'g'riz bo'ldi artık ey. Rasım biraz ver. Kişinin özünün aklınızı olabilir. Özünkünün özünün geçti. Rasım biraz ver. Ya aytganingam men bala. Bir jol seni so'radim. Rasım biraz bo'lsa ketdim. Rasım ver. Yelik to'g'riz. Sigortayım mı? Akşam men 60 kaldı. Mına 58,5 ming so'mga satıldı akırı. 15-20 minut soda olup. Mana uşul atqa hazır 61 ming so'm pul berip atat. 60'ga berбеген ekenler. Şunda 1000 so'm qo'shib 61 ming so'm qilib mına. Oğlum qarma sodasız жүріп atat. Ustaflar mal satan, dik nasıl olur? Neyler? 1,5 ming so'm ekan ushlar. Mına sındu. Kunan ekan. Avgustda kunan o'tdi deydi. 68 ming so'mga berib atat ekan. Mına жерде mına Qur'ondağı sını aябай жакшы ekan.
Şu sındı kunandın da hazır. Bağısın bilip veriyoruz kança da otarken. Kunan bıcı, kelte tayı cevabı. Surayımız. Canlar 61 bin songa çıkıp kanatta 62 bin songa satıptır hazır. Bu kunandı bağısını bilip verem dedim öyle 130 bin son eken bu kunandın bağısı. Mına kunanlar eken екі өтең kunanlar Орловский kunanlar. Bağısı 130 bin son. Akırkı sen adet. Ушундайдан екі екен, бирок чоң, бийиктиги да бийик. Жоон екен 130 миң сомдон. Мына кунан екен, өтө сынды 100 миң сом кеми бар дейт. Не деген парада? Dançak ekan. Данчак ба? Номерлери маш кон завод. Мына данчак екен. Кон заводдогу номерлерин менен бери мына 2017 туылған екен да? 2017 туылған, 17 деген жазы. Октябрда туылған екен. Сонда 2 жаштағы Кунан данчак. Паспорттары бар жоқ па? Паспорттар үйдө бар. Үйде бар ба? 100 миң сомда отат екен. Номеріңді айтып қойыңыз маған. 556 менен. 556 менен 56. 56 71. 71. Ушундай сынды Кунан порода бар. Кимге керек болса достор, чалсаңыздар болот. Данчак порода. Аралашмасы жоқ данчага таза. Мына жоонда тайды татып коюлуп. Бул Кунан мы кандай? Канчада атасың? 100 миң ба? Порода окшойт. Не деген? Бул дагы Россиядан келген Кунан экен. Баасы 100 миң сом деп атыптыр. Бул буту болу жоон жанагындай породисти. Бутунда пайпактары бар екен. Владимир аралашпы, бирок точносын ээси билбей атат. Азыр номерин алып берейин, ошондо кимге жаккан болсо чалсаңыздар болот. Кыз номериң берип коесуңбу? 77 менен. 777 менен 36 20 83. 36 20 83 Ушул номерге кайрылат экенсиздер достор. Канчага сурады бербедиңер? 70ке сурады, 70ке сураптыр, бирок берилбепти туугандар. Мына кичинерээк тай. Балтараш окшойт. Бунун жашы канчада экен? Алынды. Канча болду? 36. Бул каратай 36 миң сомго алыныптыр. Балтарашка. Бул жашы кандай? Жашы кандай? Кунан ба? Канчада отасыңар? 60 ба? Канчага сурады? 50ге сурады. Мына 60 миң кеми бар дейт. 50 миңге сураптыр ушул Кунанды. Жанагы Россияга чоң Кунандар менен тең экен, бирок бул бою басыраак. 60 миң сом. Мына кичинерээк тайлардан тартып көргөзөлү. Азыр эркек тайлар, бул жакта жалаң эркек тайлар. Азыр ушуну канчада атат экен сурап койгон. Мына тайды канчада атасыз? 33 атасыз ба? Былтыркы да? Былтыркы тай экен, 33 миң сом. Эркек тай. Канчадан болду? 106 миң алды. Экобу? 106 миң сом болдур. Мына эркек тай экен булар дагы. 40 миң сомдон кеми бар дейт. Ушул үчөөнү. Былтыркы тайлар жанагы аксакал кармап турган тайдын аз-маз чоңураак экен, 40 миң сом. Аны 35 миң сом дедилер. Мына ушу тайлар арыгыраак тайлар экен, 30 миң сомдон кеми бар дейт. Мына дагы тай 30 миң сом болду. Эркек тайлар.
24.300. Mınaki 24.300 сом бар. Ушул эркек тай сатылып тур. Мына кичине тайларды азыр сурайбыз, канчадан экен. Мына тойдун тайлары. Мына кичине тай 16 миң сом кеми бар дейт. Өтө кичине экен быйылкы. Наркылар 19 миң сомдон болуп атыптыр. Булар да эркек тайлар азыр. Мыналар 16, 19 тай кеңири. Bozorda Mınaga 23 ming so'mdan oldi. Tay qancha oldu? 19 ming so'm oldu. Mınaga ketganlar. Tay alam desеңiздер, өзгөнгө келип, тандап, тазасын, жакшысын алсаңыздар болот экен. 25ке чейин şu toydun taylары. 13 mingге да алсаңар болот экен, кичинеректерин алар. Qancha oldu? 38. Baytal da. Мына ушул байтал 38 миң алыныптыр, аз-маз кымбат алынып калыптыр деп ойлоп атам. Мына берки бе 53 миң сомго бааланды эле, бирок бербеден аркысысы 27 миң сомго бааланды. Аркысы 53 миң, беркиси 27 миң сомго баалады эле, бирок бербей койду ээси. Бирок жакшы эле бааланды окшойт. Мына кулунду бе экен, ушунун баасын сурап коелу. Кулунду бе канча болду? 70, наркысы чоңчу? 90 ба? Мына кулунду бе 70 миң сом экен. Наркысы чоң бе 90 миң сом кеми бар дейт. Mına çıkanların kaç amına çıkanların ya? Oşa kızıl 700 som 550 som koyarım. 200 som. Yeger arzan. Kaç som? Ya 3 şey burada 2,5 bin lira. Kaç oldu? 750 bırak veresin. Şuanın 750. Mına kojunay жүгөн. O halimden alalım. 5 ming som eкен. 400 som koyarım. Kalgın. Uyuşkanda da o pastırın kalan ver. Ушул бей алыныптыр 120 миң сомго алыныптыр достор. Порода окшойт. Мына туугандар, бүгүнкү базардагы бейлердин эң алды 120 миң сомго сатылды. Орточо бейлер 60 миң, 50 миңдик дагы бейлер бар экен. Бейлердин баларын орто чекене балар ошончо болду достор. Согумга бейлер 70 миңге чейин экен союшка. Бүгүнкү мал базар, жылкы базарларды биз силерге тартып көргөзүп бердик. Бүгүнкү көргөзүүнү достор соңуна чыгарабыз. Азыр ат базар жакта бир аралап туруп, андан кийин бодо малдарды тартып беребиз силерге. Уйлар, букалар, порода букаларды тартабыз. Ошолордун бааларын билесиздер анан кийин достор. Канча деп атасыз? 100 кам. 100 кам. Унан ба? 100 миң сом кем бар экен, ушул унан. Азыр номерин алып берем ушул экен. Номериңизди айтып коюңуз экен. Номер 70 менен 70 менен 30 31 38 номерine кайрыласыздар. 770 менен.
Mınaki at pazardağı ele el taraylık adamlar köp. Mınaki dostlar, salamatla kalыңыздар.